إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أمها لبيت أخو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا دروس الإيمان ألغن من درستن أدو أهالم مدني مي ألغن من إيمان تركن الله تعالى مدوغا ورغد كرمتك එහෙන්කම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ සිෆෆුලත සාබිතු කම්මති අල්ගොන් මෙන් එබජෙහෙ ඒ සාබිතු කුරන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අදි එකලාගේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලාගේ ذات ෆුල සාබිතු කුරවි ෆදාන් අල්ගොන් මෙන් එෆදාන් එබජෙහෙ සාබිතු කුරන් අදි හැම එහෙම්මේ ඒගේ මාන එව්ස් ගොතක නුගෙල්ලේ ගොත අදි ඒ කිහිනෙක් කමාමෙදු විතර තෆ්සීලන් නොගොස් අදි එව්වෙසිච්චක අවත්තරුනකෝ ඒ අදි ඒගේ මාන කෙඬිගෙන් දාන කහල ගොත කන්නුලා මිහුරිහාකම මි සිෆෆුලතන් අලගොන් මෙන් ජෙහෙ ඒ කලාංගයන් ඉස්බාතු කරා අදි හැම එහෙම්මේ මියදු අලගොන් මෙන්ගේ දරුස්සකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ සිෆෆුලතවගේ තෙරෙයි මතිවරි සිෆෆුලේ zikru කොෆාවා හදීසේ අබූ මූසා රදියල්ලාහු අන්හු රිවා කරවණි قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه رواه مسلم صحيح مسلم गावा रिवायत हदीस गे नंबर की सते का हदीहनुवन हदीस हेंगमु मी हदीस के माने कि अबू मूसा रलियल्लाहु अन्हु इदालुये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुवे वडाගෙන් फस बस फुलन अहर मेन्नं हदीस पुरविये एकलेगे फान हदीस पुरविये हम कशवरुन अल्लाह ताला अवहार फुलु नुलप्पवते अदि एकलांගෙන් अवहार फुलु लेप्पवुन ekashigen ves nuwete ekalange alutakunge macca rizgai adi ebami hunge macca liuwa fawa kanta ekalange bawa lavate adi alutakunge amalutan ekalange hasratan ufalate ekalange hasratan reganuge amalutan eya jehigen anna duwaluge amaltawge kurin uful levete adi duwaluge amalutan eya jehigen anna reganuge amaltawge kurin ufuleve ekalange hijabaki nure hijabuge ekalange kashfu koffinama hijabu ekalange kashfu koffikamuga wanama ekalange wajhu fuluge nuruge sababun ekalange ballawa wodigen wa emmeha khalqutakun andagen hingada hotte kommekas mi mativeri hadisun algon menna libigende eba eta muhimmu filawalta ka darustake emme fardama kamakan Allah subhanahu wa ta'ala nafi kurawani ekalange nabiyya sallallahu alaihi wasallam nafi kurawani ekalange ya nidi awmen nuwakama adi ei evves gotaka ekashigen nuwane kamekkama ilmarin bayan kurawani ninjaki kuda marukama maruge ege kuda wattarukama sababaki nidige sababun insana nota makhluqunge buddhi filagen daana enage hissuge baye kendigen daana ehenkamun komme makhluqe ves nidumun hagigatuga egigen dani nota ene nidi awmun egigen dani enage unikamen hunnaka ei kitemme baarugada mihekkamu gaviyes kitemme mussande mihekkamu gaviyes ena nidanjehe nida wagutuga ena yannani nikameti kame e wagutuga ena hasadeveriwa nota adavetteriwa mihaku ena hamala devidane faseha kamayakuga
adi hama ehemme Allah subhanahu wa ta'ala mi sifa naumaki nidi ekalange naumaki ekalange zaatu fuluge furihamakan dibigen dakamekkan algon menna mi hadisun eigen dani ayatul kursiga Baqara suratuge 250 faswana ayatuga ekalange wahi kurabani Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahui ekalange fiyawa hagguegen alukame veve ilaha kunwaras kalange la ta'khudhuhu sinatun wala nawm dirde modigamba daima gaime modigamba ras kalange adi avaharu fulu awmen adi avaharu fulu leppe umebbe kalange nuwe mi ayatuga la ta'khudhuhu sina ge maane ki madu nidi miwaru wes kalange yak nufora kan mi ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurabane ekalange zaatu fuluge sifa fuluge furihamakan alugan mennan egigen dani mi ba den alugan men jehigen oy bayan hadis ke balada fi kamwanama Allah subhanahu wa ta'ala ekalange rizqu bassawa kan alugan mennan egigen dani ekalange fadluwan takamunna ekalange rahmatun ekalange irada kurevvi farataka rizqu tanawas ko devva adi hama ehemme ekalange irada kurabbi farataka rizqu hifattawa Allah taala wahi kurabwani Luqman suratuge 37 wana ayatuga inna Allaha indahu ilmus saa'ah wa yunazzilul ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wama tadri nafsun madha taksibu ghadan wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha alimun khabir manai hama kashawarun giyame bumuge wagutu dene odigam mani Allahuge hazratuge adi ekalange ware vessawate adi rahim takugawa taketi ekalange dene odigam ve adi evves nafsakan e nafse madama hoda gannani kon kamekkan neingene adi evves nafsen eka evves nafsakan e nafse marwani kon bimegga kamevves neingene te hama kashawarun Allahui puriha kamevves molad dene odigamba khabiru anta ilahi mi ayatun ekalange mi khabaru devani ekalange makhluqun taka wama tadri nafsun madha taksibu gada evves nafsakan enaya e nafsaka madama dibeni koche kannengene adi hama ehme muli ayatuga ekalange bayan korawwa fa kankami hama ekani ekalange denodigen wa kankan evves makhluqakan ekankan neengene kan mi bayan korawani ehkam algon men komme mihaka wes algon men nakan neenge madama libeni kochek kame emme mustandi miha madama faqiru wedana faqiru miha madama mustandi wedana ekalange gado gadaruga liwwa fa wakamekkan algon men na mi hadisun egiyen dani adi hama ehemme mitanun algon men nan egiyen dani Allah taala ge makhluqunta ekalange ya beenu jehigen waaka ekalange rizqa abadues beenu jehigen waaka adi ekalange hi fudi odigen wa ilahukan ekalange hi ebbes faratakan ebbes gotaka beenu me odigen nuwa ilahukan ekalange surat fatir qa fanarwana ayatuga wahi kurawani ya ayyuhan nas emmeha misdakunne antumul fuqara ila Allah tiyaba mihunnaki beenun teriwegen wa bayake Allah subhanahu wa ta'ala haje jehigen wa bayake wallahu huwal ghaniyul hamid adi Allah ta'ala ei fudi odigen wa gina hamdu libi odigen wa ilahi ehengam ekalange aki evves makhluqakan eheng evves farataka beenun jehigen wa faraten nunkan ekalange mi ayatuga bayan ko devwani den algon men egigen dani mi hadis ga Allah taala ge alutakunge amaluta waki wagutegga ekalange ufullawa kan ekalange hasurata regaluge wagutuge kurin duwaluge wagutuge amalutan ekalange hasurata gendawaka adi hama ehemme regaluge wagutuge amaluta den jehigen anna duwahuge kurin ekalange hasuratan ufullawaka Allah subhanahu wa taala mikan itura bayan ko devwa suratul infitar ge diheka 11 wana ayata 12 wana ayatu gami bayan kurawani wa inna alaykum lahafizin adihama kashawarun tiyabami hunge macca rakka teriwe balahattawa malaikatun takeve kiraman katibin
ei maam vegenwa liwwa malaikatunne ya'lamuna ma taf'alun tiyaba mihun kura kantattan e malaikatun dene wada gannawate mi ayatakun algon mennan egigen dani amal tan ufullawa bekalunaki malaika bekalunka adi e bekalunaki insana kura amaluta barabar liwwa baikkan Allah taala mi bayan korabani den mi hadis ge fahokoluga ekalange mi bayan korabani ekalange hijabaki nurukan nuruge faruda ekkan alige faruda ekkan e hijabu ekalange kashfu koffi kamga wanama ekalange wajhu fuluge nuruge sababun ekalange balla wodigenba emmeha khalgutakun andagen hinga daanaka mi hadisun algon mennan egigen dani ilmuwerin vidaluwa gotuga ali arabi bahun an-nur ali behigen dani debayaka en furtam bayaki Allah subhanahu wa ta'ala ge sifa fultawge terin sifa fole an-nur devana bayaki Allah subhanahu wa ta'ala khalqu kurabwa fawa nure khalqu kurabwa fawa ayye ei irai handa adi mifada makhluqa ettakun nukunna ali enkamun de nure ba kan ilmuwerin bayan korabani demmi hadisun algon men engigen dani evves makhluqa kan Allah subhanahu wa ta'ala ge zaatu fulu nuwata ekalange wajhu fulu fenumuge kuladana kan dibige nuwane kam mi duniyega sawbaki ekalange minuruge faruda kashfu koffi kamuga wana mahuriha makhluqun tak andagen daanakan mi bayan korabani nabiyya sallallahu alaihi wasallam mikan yaqeen korabwa Allah subhanahu wa ta'ala suratul a'raf ge sate ka 40 timwana ayatuga bayan korabani Musa alaihi salam ge wahaka walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا آياتك معنی کی තිමන් රස් කලාගේ කණ්ඩ අලුවා ෆාවා මුද්දත මූසාගේ ෆාණු වඩා ගන්නවා එකලේගේ ෆාණුගේ වෙරි රස් කලාගේ එකලේගේ ෆාණ බස් වහී කුරෙ විහිඳු එකලේගේ ෆාණු දෙන්නේ වියේ අලුගේ වෙරි රස් කලාකෝ ඉබරස් කලාගේ ذات ෆුල තිමන් අලා බලා ලුමට්ටකා තිමන් අලා දක්වා ෆාන් දේව මූසා අලයිහි සලාම් දුවා කරවණි එදි වඩා ගන්නවනි එකලාගේ ذات ෆුල ෆෙනි වඩා ගතුම සෝබකි नबीयुन्ना रसूल बेकलुन्ना की एम्मे बोडंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला देके लोबे वडा गन्नवा बेकलु अदि हम एव्वेस इंसान एव्वेस मखलूगे एना एदेन कमेंगे एना लोबेवा मीहे नुवता लोबेवा इच्छ देकुमट्टक एंगा मूसा अलैहि सलाम मी एदि वडा गन्नवनि मिकंतक देन अल्लाह तआला वही कुरवणि कले फानक तिमन रस्कलांगे जात फुळु ಫೆನಿ ವಡೆನು ಗಣ್ಣವಾಣತೆ ಎಹೆನೆಕ್ಕಮಕು ಫರುಬದೆ ಬಲ್ಲವಾಶೆ ಫಹೆ ಎ ಫರುಬದ ಎ ಹುರಿತಾ ಹರುಲ ಹುರಿಜ್ಜನಮ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಜಾತು ಫುಳು ಫೆನಿ ವಡೆ ಗಣ್ಣವಾಣತೆ ಕಲಾಂಗೆ ಬಯಾನ್ ಕುರಬಣಿಮಿ ಎ ಫರುಬದ ಎ ಹುರಿ ಗೊತಂ ಹುರಿಜ್ಜಕಂಗ ವಾಣಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಜಾತು ಫುಳು ಫೆನಿ ವಡೆ ಗಣ್ಣವಾಣಕ ನಮ ಇಸ್ಕೀನತೋ ವಣಿ එකලේක ෆානුගේ වෙරි රස් කලාංගේ ෆරුබදේ තජල්ලා වඩගෙන් හිඳු මානේ කි ෆාල්වේ වඩගෙන් හිඳු ඒ ෆරුබද කුඩි කුඩි වේ බිමා හැමවේගෙන් දියේ අදි මූසා আলাইহিස් සලාම් හේෆුළු නැතිගෙන් වෙට්ටි වඩාගෙන ෆිය විවාහකෙන් අලගොන් මෙන්න ඒගෙන් දනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා ෆාල්වේ වඩගෙන්නවමු මි මඛ්ලූග් මි වරුගද මඛ්ලූග් ෆරුබද කුඩි කුඩි වේගෙන් දියකම් den ilmuwerin mufassir ilmuwerin bayan kurabba gotuga Allah subhanahu wa ta'ala faalo yodigennevi warakuda min waraka adi hama ehemme hadis ta jama kurew mafahuga ilmuwerin vidaluwani Allah subhanahu wa ta'ala tajalli ve odigati kuda ingilige min warakakkama ehenkamun e min waravves ekalange faalo yodigennawum mi makhluq mi biya warugada makhluq fundu funduwe halaku egendani එංකමුන් එයි මි දුනියේගා මුස්තහීල් නොත වෙගෙන් දාන කමෙන් නූන්කන් ඉල්මුවරින් බයාන් කරවණි මි හදීස් ගේ අලියගය අදිහම එහෙම්මේ මූසා আলাইহিස් සලාම් ගේ මි වාහකයාගා
den algon men visnala fi kamawanama Allah subhanahu wa ta'ala ge zaatu fulu fenumuge mativeri niyumai mu'minunna devwanakan Allah subhanahu wa ta'ala wani bayan kurawwa ei algon men maruma fahuga algon menna suwaruge mu'minunna suwaruge libijje kamuga wanama mu'minunna fenumge niyumen Allah subhanahu wa ta'ala devwana ekalange wahi kurawani giyame suratuga wujuhun yawma idhin nadira eduhum munuta ke ritiwe alivegen ve mu'minunge munuta ila rabbiha nadira e munuta oge veri ras kalange bala balati ve ekalan bayan kurawani mu'minun eduhum e bamihunge veri ras kalange bala balati benaka adi hama ehemme ka Allah taala kafar wa mihun e bamihun nan Allah subhanahu wa taala fenumuge niyumatu mahrum wegen danaka ekalange suratul mutaffifin ga wahi kurawani kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun hama hila ehenakun nuwane hama kashawarun eorenge veriras kalange hasratun eduhu eoren fawruda kurevigen wanekan kashaware enkamun kafarwa mihaya enage Allah taala azabu debumge itura Allah taala fenumuge mi mativeri niyumatum ves mahrum wegen midani den hadis ge emme fahu baya balala fi kamawanama Allah taala nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurawani Allah taala ei ekalange alutakunna ballawa wodigen wa ilahukam adi ekalange zaatu fulan ekashene gotaka ekashene fadain ekalange ya de lofolo dibi wodigen waaka adi ekalange deke dene wodigen wa ilahukam algon menna mi hadisun engegen dani adi al basarun negifawa mi sifafulu al basir mi sifafulu wani kiritu qur'anuga etafaharuka Allah taala bayan kurawwafa ei ekalange ei ballawa wodigen wa ilahukam ekalange makhluqunta kura evves kamakun ghafil wegen wa ilahin nunkam engam mi al basiru kiritu qur'anuga ವಾರಿದುಗೆಂ ಆಸ್ಫಾವೆ ಫನ್ಸಾಸ್ ಎಫ್ ಹರೋ ಇಲ್ಮರಿಂ ಬಿದಾಳುವಾ ಗೊತುಗ ಅದೆ ಅಳಗೊಂಡ್ಗೆ ದುವಾಯಕಿ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಜಾತ್ ಫುಳು ಎ ಕಲಾಂಗೆ ವಜುಹು ಫುಳು ಫೆಣುಮುಗೆ ಮತಿವೆರಿ ನಿಯುಮೆ ಲಿಬೆ ಬಯಕ್ಕಮುಗಾವುಂ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಸುವರುಗೆಗ ಮತಿವೆರಿ ನಿಯುಮೆ ದೆವ್ವುಂ وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته